Bafashe iki? Ibyo bava mu bwite. Ibyo wacitse kukubatse ushaka ko tubana amafaranga. Reko n'ukeneye utumereye nabi. Umushaka ubukire. Ngiye ko umuti wanjye ariko imodoka ikiza nsezerano nanjye ndabaha zindi kwingagi. Rene. Hindukira. Umuti wanyu. Ngiye byamusiga mu gitsina mu kibuno. Mwisaha imwe. Mwamwe abakire. Mwe tabaho kwisi. Mafaranga kuva yavuka mutima mwatunga. N'abantu kwisotiri watunga batamuyagira. Uri kunyumva abana mwakira. What? Ngare mugende. Tugende. Ako bino dohe situbyisi ko mu amafaranga twatsinda. Ngo tufite mu ntoki. Akayo gusubira kwimbaga igihugu akareka. Bose bikantubaye iki? Mana yandi turapfuye. Anje ndashaka kugenda kwira mu mashamba. Turapfuye we. What? Ikambwire ngenda kubwiye ngo Satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho ibaha power ibaha imbaraga. Samayi uramenye ako kantu ni kabi.